Baie welkom terug by die hoofveld hier by City Park. Dit is die halfeindstryde van die Superliga C aan die Westelike Provinsie Klubligas. Dit is die span van Young Peoples wat kragte meet teen Violets Rugby Football Club. En Young Peoples al die pad van die Parel af. Dis hierdie sterk windjie wat nou stadig maar seker opmars toon hier op City Park se hoofveld. En in beeld is die span van die Parel Young Peoples. Daar sit die Violets Rugby Football Club. Sal kyk of hulle 'n plek kan verseker in die finaal. En met my in kommentaar niemand anders as Rudy Page nie. Rudy, baie welkom hier by City Park. Virgil, thank you so much. Look, very exciting to see club rugby, to see the communities out there. But Young Peoples, the game will be dictated here by Keegan Williams. It's a strong breeze as on our screens. We can see left to right. We've got the Violets team there again. 9-10 combination will be crucial. Marley and Adams making sure that they play in the right areas. If they're playing against the wind as they're starting off here, making sure that they drive their team to a position where in the second half they can capitalize with this wind, Virgil. But exciting game that's awaiting us here. Ja, jy kan die opgewondenheid voel, die energie is tasbaar hier op City Park. En is die span van Violets waar hierdie kragmeting gedaan skop. Mohammed Mallies skop hom diep af. Is dit Violets wat teen die wind speel en hierdie hoë lugskoppe gaan glad nie werk in hierdie kragmeting nie. As jy nou net ingeskakel het, dit is 'n Westelike Provinsie Superliga C halfeindstryd. Span van Young Peoples kragte meet teen Violets. Eerste lyn staan van die wedstryd, Samai Jaker in die middel afgeneem deur Young Peoples. Onder druk is dit Samai wat 'n oorlas maak van homself. Virgil, immediately we can see that the line out will be difficult. This wind is going to force the teams to throw the ball in front, which allows the competing team obviously to make sure that they just have a pot there in front competing for that ball. But still great field position here for Young Peoples. Ja, Tezul Singh. Voor is dit Nigel February wat die teiken is, maar soos jy genoem het door die Page. As dit kom by lyn staan tyd, lyk dit of dinge bietjie gaan neuk. It's very interesting what the coaches and the forwards are going to get up to here when it comes to their plans. Young Peoples here with an interesting line-out formation as they want to walk in and beat them on the ground with speed. Weer eens afgeneem deur Young Peoples. Die lyn staan verset wat sukkel aan beide kante. Keenan Williams. So die voorspelers wat net daar die platform wat wil hê, maar goeie aggressiewe duikwerk deur die span van Violets. En uiteindelik is dit die loskakel weer eens met daardie hoë aanskop Nicholas Scotty van die lyn, maar ongelukkig nie daardie afstand gekry wat hy voor gesoek het nie. This wind is definitely a factor throughout the games here today. Strong breeze from left to right on screen. Even a few lineouts that has gone awry. Hopefully the team can fix this one. Hierdie keer is dit Samai wat voorgaan. Violet sukkel om te kry, maar uiteindelik kry hulle die bal en probeer hulle daar die verdedigingslinie te breek van die Young Peoples. Hierdie twee spanne vroeër in die jaar kragtig gemeet. Violets daarin gewen met 28 punte teenoor 13, maar dis halfeind ronde en is Violets wat baie gevaarlik lyk hier diep in die 22 van Young Peoples. Dit lyk of die bal afgeneem is, uitstekende werk verrig. Aan die nommer 8, Dylan Kloete, wat weggebreek het. En hier kom probleme vir Violets vroeg aan die halfeind ronde. Definite yellow card there. Slapping, deliberate slap down of the ball with the overlap. But the first opportunity for them to get out of their own half, especially all the players happening in their own side of this field. But the team still feeling each other out, Virgil. Still early days in this clash. Ja, daar sien ons die span, die ondersteuners van Violets.
Hulle is hier om hulle span te ondersteun. Beide van die spanne speel vir 'n plek in daardie finaal volgende week. En dan gepromoveer te word na Superliga B. Singh vind hy sy springs maar onder druk. Is dit span van Young Peoples wat die bal verloor? So is dit, kan 'n mens sien, dis die senuwees wat so bietjie kan aangeroep die Page? Virgil, I'm going to give the hookers and the line-out operators a lot of grace here, because I think this wind is a lot stronger as the pictures currently showing on TV for us. I think it's maybe not a bad option for them just to throw it to the front to that prop, maybe. Just take the wind out of it completely. I know it's not as cute and as beautiful as they prepare throughout the week, but it's an easier way just for you to get your own ball. Ja, het voel of ons by die Weskus is tydens Paasfees. Adams, wat voer. Goeie terugvegpoging daar deur Young Peoples. En dan die binne toe aangee. Bring hulle oor die voordeellyn van Violets. Adams gaat baie op sy knoppie gedruk word as hy die voorspelers inspel inbring. En nou kom hulle om die hoekie. As die grote Davids. Hierdie keer is dit stadiger balbesit vir Adams. Gelyk of hy gaat skop Mali. Belangrik dat hulle die bal moet circuleer wat hulle dan ook doen. En dit lyk baie goed vir Violets. Probeer laat by die klein kantjie die spasie opeet. Goeie verdediging deur Peoples op hierdie oomblik. Adams geniet balbesit en dan is daar die strafskop voordeel vir die span van Violets. Twee klaps met rugby, ryke geskiedenis en Adams met die voorbaan gee en dan trek Adams. Violets wat eerste bloed ryk en dit is beslis wat die dokter voorgeskryf het deur die Page. Brilliant play from the scrum of Adams. That is excellent, the ability to snipe around the fringes, the speed to burn, and excellent decision making from Ismail Adams. But that's the ability that this forward has generated for him, coming around the corner, making sure that Young Peoples had to defend those big storming forwards coming around the corner. But that is a brilliant try from Violets. Ja, is 'n klassieke 3 vir Ismail Adams. Nadat die voorspelers van Violets al die harde werk verrig het, vat ons deur die Page. That's just what you want as a 9, showing and going, dumbing, and then diving over for a brilliant try. Adams obviously making sure that Young Peoples gonna have to check him throughout the game, which allow the forwards to get one-on-ones. But brilliant start from Violets here early in this first half. Ja, Violets het hulle braas band saamgebring. Young Peoples se kotie het hoog gegaan. En Violets wat hierdie afskop nie skoon kon beheer nie, maar daar kan jy sien die intensie van Violets. Hulle is nie bang om die voordeellyn aan te val nie. And just on the eye as well, Virgil, they got the much bigger pack of forwards. Ja, die man met die bal aan, Mustafa by. Die skeieregter wat sy beslissing verander het. Hulle gaan vir die lyn staan. Samai onsuksesvol met daardie eerste lyn staan. Hierdie keer is suksesvol by en Adams Foppan gee het gesien die Young People speler het deurgekom. Goeie balretensie deur Violets hier vroeg in hierdie eerste helfte. 7 minute al reeds verstreke. Adams wat van die rigting verander. Speler wat sy opsies opsom, maar hulle doen goed by die afbreekpunte. Samai Davids liewer. En die Young Peoples word onder druk geplaas. Die strafskop voordeel is daar vir onkantspel. Excellent carry there from the Violets into that vacuum space, just getting over the gain line so easily. But all the play in this first 8 minutes has happened from Violets. Must say Adams controlling this game nice, especially in this early part, shortening his passes to his forwards, allowing the wind not to play a factor, playing nice and flat on the gain line. Just allows them to get into that little vacuums and pockets of space. Very impressive start here from Violets. Goeie lijnskop van die loskakel Mohammed Mali.
sy samespel saam met Adams gaan van 'n kritieke belang wees vir Violets en dan afgeneem aan die lyn staan. Iedere keer het hulle uitstekend gelees, Young Peoples. Groot gedeelte van die eerste helfte moes hulle net verdedig het. Sir Williams, speler wat die bal op sy knieë moet opraap. En met rare balbesit, Kotti die aftrap, val hy die spasie in. Na trek Kotti, kry die aangee weg. Young Peoples wat gevaarlik lyk op die aanval. Vinnige sirkulering vir Williams en dan Kotti, die vuis in die gaan. Die ondersteuning is daar, maar net die bal verloor in die kontak, maar Kotti wat gevaarlik lyk op die aanval. Oh, there is something from Young Peoples. We've finally been waiting, especially in this first 10 minutes. Kotti attacking that gain line with a bit of pace, a bit of vigor, and a bit of acceleration. Brilliant play there from Young Peoples. Oh, if you could have get that offload away. But nice and exciting play there from Kotti. Started with the line out, Steel Virgil. Again, the line out going array there for Violets. Ja, het wys jou net hoe belangrik die vaste fasette gaan wees aan beide kante. Die manne se vaardighede wat omtrent getoets gaan word aan hierdie winderige situasie. Stabiel agter vir Adams. Mali, die binne toe aangee word daar reguit gemaak vir Violets. Bedrieglik is dit nie Haas Fortune. Gaan laat die groot man Davids, Mohammed Sami Davids, een van die veterane vir Violets, maar strafskop. Nadat die ondersteuning net te stadig was om by te kom vir Violets. Brilliant turnover there from Young People. Kotti here with a kick. Not a lot of distance, but obviously so understanding in this wind that they're playing into this first half. School currently still 0-7 to Violets, who also still down with a man in the sin bin. So fantastic opportunity here for Young People to capitalize with a man down. Tezul Singh. Slordige bal besit vir Young Peoples, maar hulle kom weg met dit. Williams. Kotti en dan die groot man wat reguit maak, maar die verdediging het gewag vir hom. Goeie balverspreiding vir Williams, word hy gepla by die loskram. En het lyk of die bal afgeneem is deur Violets. Stadige ondersteuning van Peoples. Is dit Mali wat die spasie opsoek in die agterkant en hierdie bal kan dalk oomblik gelyk of hy te veel krag op hom gesit het. Peoples teenaanval hier diep uit hulle 22 uit. Gaan hulle met die skop opsie en die bal spring in niemand slaan en is dit Mali wat die bal reg maak. Twee Young People spelers wat hom besig hou. Adams. Die kop neergesit daardeur Isaacs. Bring hulle die vir Samai in. Groot voorspeler. En dan Mali wat daar die bal glad nie verwag het nie. Maar die skeieregter sê Young People's onkant ongedisciplineerd by die lynspoed. Just again, Adams' distribution skills of the base of the breakdown. The halfback for Violets looks impressive in this early phases of this game. Violets looks like they're opting for the 3 points. Obviously, smart choices here from the coaching staff and the captain. They still have the man in the sin bin. But it's been a nice game so far, Virgil. Both teams feeling each other out still early in this match. Can definitely see the guys from Violets with the bigger, more physical pack of forwards. And Kotti on the other side has looked really exciting for Young People. Ja, Kotti opwindend, al die twee lopies wat hy ingekry het hy sy span oor die voordeellyn gebring. Dis wat hy wil soek, dis uitkloppe rugby. Dit Mali wat die bal uitstekend getref het. In die middel, Cyril, sit hy om deur. En 3 extra punte wat bygevoeg word en nou skielik telbord druk. Vierkantig op die skouers van die Young Peoples. And that was my point earlier, Virgil. If Young Peoples can just make sure that the scoreboard doesn't get too out of control. But we see here from Mali, fantastic strike of the ball. They can just hang in there. It's an excellent restart there from Kotti.
Ja, hierdie keer gaan Kotti hoog. Onder hom is dit Fortune. Uitstekend gedoen om maar die bal te weer. Mous spat het los. En dan weggebars. Hier Young Peoples, hulle kan net nie daar die bal bou nie. Maar hierdie keer gooi hom by die lyn uit. En 'n goeie tykslag. Nadat Nigel February gelyk het of hy wil wegwees. And that's a coach killer when you guys in the wider channels get tackled out into touch. You want that last guy, September, just to make sure as soon as you see there's not a lot of space left anymore, work his way infield to create another breakdown and allow Young People to attack. Kommunikasie daarmee een vir Samai. Reggemaak deur Tessel Singh vir Young Peoples. Keenan Williams van vir Jade Hendricks. Geduld is die wagwoord vir Young Peoples. Dylan Kloete sit die skouer in en hier kom Kotti. Die aftrap is uitstekend vir Hugo van Sitters. Keenan Williams som hy sy opsies op. Belangrik is om oor die voordeellyn te kom en dan weer eens Violets hierdie keer onkant en Williams wat vinnig speel. Besef hulle moet punte aanteken. Het lyk goed vir Young Peoples. Kloete. Sy tweede loopie wat hy inkry. Maar hy word plat getrek. En Young Peoples wat nou verwoed aanval. Violets wat die verdedigingsmuur stabiel wil hou en dan die aftrap Kotti. Hoi die verdediging aan die raai. Bring hy vir Singh in binne, buite. Maar dis Samai wat wag. En opgetel deur Tristan Smith. Nou moet hulle net geduldig wees, nie onnodige dinge doen die Kotti. En is 'n goeie aangee. Goeie samespel tussen voor en agter spelers. Kotti, die vlak aangee, word daar reg uitgemaak. Oh, Hugo van Sitters. Hy maak seker. En ek moet sê, die man wat die skade gedoen het, daar was Nicholas Kotti met die lyn wat hy gehardloop het en na die vlak aangee. Maar briljante werk vir Hugo van Sitters. That is an excellent try there from Van Sitters. Just the ability to beat the guy before he receives the ball. That's a special skill that centers do possess. And I thought that's an excellent try. Started off from Williams, quick tapping, understanding that he can't go to the corner. His ability to keep his team in there. As we see Kotti slotting over the conversion. Timely score there, Virgil, for Young Peoples, especially playing into the strong breeze from left to right. But excellent try from the 12 center, Van Sitters. We got ourselves a really good ball. If we look at this try again, just beating his man before he receives the ball, and over the center goes for a brilliant 5-pointer that got converted from Kotti. Ja, goeie werk verrig. En beslis wat die span van Young Peoples nou nodig gehad het. Hulle moes punte aanteken. En hulle het die voorvoetbal gekry. Is gesien hoe gevaarlik hulle Kotti op die aanval. Allemagtig. Goeie tempo rugby wat gespeel word. Is dit Mali wat hoog gaan. Young Peoples wat die fout begaan om die bal te laat spring. En dis 'n ongedwonge fout. Violets. So Adams wat hom stadig vat en dan amper geonderskep, maar as het Violets wat wegbreek. Sadiq Isaacs. Lyk hulle wil met die kontak verloor het. Young Peoples wat gered word deur die hantering. En Kotti met nie lang aangee. Goeie druk geplaas deur Violets op die verdediging en dan die hantering van die Young Peoples wat hulle in die steek laat daar aan die oorkant. Is Angus Solomons die skuldige? Just an excellent turnover there, the breakdown for Young Peoples. But I must say, I've been really impressed so far with Kotti. I know there was an unforced error on the ground there from Young Peoples. Looks like King. But Kotti's ability to pass the ball and get width on his passing in this strong breeze is a really special skill to have. I say it reminds me a little bit of Mani Lebok with ball in hand and his ability to create space for his outside backs. But fantastic opportunity for Violets. Ja, het is wat jy wil hê, Rudy Pate.
jou loskakel moet kreatief wees. Goeie skram, strafskop afgedwing. En dan die klein kantjies het Adams en Key. Kyk of hulle vir Violets kan uitoorlee. Mustafa by. En dan die groot maat Davids. Vinnige bal besit. Dis goeie balretensie. Mali wat die bal in die kontak kan opneem. En Adams wat sy situasie opsom. Soek hy sy voorspelers. Goed kontak gemaak, Fakir. Ja, geen voordeel. Na as die strafskop, jy moet wegrol. Laat het hier die laag wat uitgeoefen het. Just the referee pinning the tackle and not rolling away there, but Singh again excellent over the ball at breakdown point. Young People's defense has been resolute so far. But Violets here with the opportunity to get another 3 points, apply scoreboard pressure. It is a semi-final. It is a game with consequence. Making sure that they use this win to utmost effect. The contact points has been excellent. Boys are getting stuck into each other, Virgil. No one shying away from it. Correct daar, Rudy. Is agressief, die man is agressief op die verdediging en op die aanval. Hou hulle niks terug nie. We gaan met Mali wat al reeds geslaag het met 'n doelskop en 'n strafskop. En hierdie keer maak hy weer en seker om maar die 3 ekstra punte by te voeg. As 'n half eindronde Superliga C rugby in die westelike provinsie Klapligas. Just again Mali with the excellent strike of the rugby ball. Fantastic kick of the ball. But I just want to say for everyone that's currently watching on TV, the fact that the communities are out here, the vibe is excellent. Truly love club rugby in South Africa. Ja, is het voorheen genoem dat club rugby is die baken in ons gemeenskappe. Het skep hoop en geleenthede vir ons manne en spelers om deel te wees van iets groters. Is het Davids. Goeie verdediging deur Young Peoples, maar hierdie keer weer eens word hulle gestraf. Jy moet wegrol. Moet hierdie bal daar aan die geleentheid om die bal te plaas. En Young Peoples wat hulle self skuldig gaan maak aan ongedisciplineerde spel en dit kan hulle nog 3 punte kos. Oh, love this. 60 meters out, saying he wants the tee, he wants to have a little go at this. It's a massive kick, even though the wind is strongly behind him. But just a few penalties that's building on each other for Young Peoples. And this allows Violets to get into the half of Young Peoples. But this is a massive kick. This is a long kick. This is a TikTok kick. This is, if it goes over, the one that you'll be talking about the whole weekend. 60 meters out. Ja, is 'n belangrike skop vir Muhammad Ali en hierdie man weet wat hy kan doen. Hy het die bal goed getref. Die rigting is daar en hy stuur hom onderdeur. Onsuksesvol, maar dit wys vir jou hy stuur waarskuwingsligte uit vir Young Peoples om te sê indien julle strafskoppe gaan afstaan, is die kans groot dat julle gepenaliseer gaan word en ons gaan julle probeer straf. Just about 2 meters too short. Just a brilliant strike. Accuracy also there. But here goes Potty again. High hanging kick into this wind. Ja, Violets kon hom nie beheer van die afskop af nie. Potty, hierdie man is bedrieglik op die aanval. Hy het 'n gevaarlike aftrap in hom. Keenan Williams van Verkrotty wat weer eens hoog gaan. En Mali wat gepla word. Hy kan nie die bal beheer nie. En so het dit of daar was probleme. Just play an offside position there after the knock-on. He just need to make sure that doesn't matter the distance, just make sure you get the ball out. Must say it's incredible how he's kicking into this wind. Talented flyer for Gotti Kotti. Ja, hy het natuurlijk geleer uit sy vorige foute uit. Ons sien ons die Violet speler wat die bal speel uit die onkant posisie uit. Dis waarvoor die strafskop is, maar Young Peoples wat nog in die wedstrijd is, om net hulle discipline dophou. Singh
Word daar gecompeteer voor in die lyn staan, is het Peoples wat die bal verloor het. En die skoppie deurgesit, deur Violets, nou is die druk wat deurkom. Young Peoples diep uit hulle 22, is dit die spel wat losraak. Speler wat besluit om die kontak te maak, krijg Manuel. En dan is die ondersteuning te laat. En Violets wat die bal afneem by die afbreekpunte. Brilliant turnover there from the sixth flanker Fortune. And the whole team, they were already showcased they need to go for the 3 points. I think it was a simple decision. But I must say, I don't mind Young People's having a go from their own 22 meters. They're playing into a strong breeze. Having ball in hand is the much smarter way of doing it. But here, Mali's got another opportunity to add 3 points for Violets. Ja, het is belangrijk om te noemen dat hulle speel met daar die sterk wind achter hulle rug. So as die punte op die skinkbord beskikbaar is, moet jy dit vat en teen die linker regoppaal vas. Young Peoples wat vinnig reageer. Aangeen na binnen toe, weer eens, soos jy genoem het, hulle is glad nie bang om aan te val uit hulle 22 uit nie. En as hoë risiko rugby vir Young Peoples. Ja, was dit 'n strafskop? Hoogvat en 'n Young Peoples wat so bietjie kan asemhaal. Allemagtig Rudy Page, die tempo van die wedstryd is baie hoog. Must say some of these boys must be playing some beat stats rugby. The feet they've got on them, the ability to sidestep, not lose their pace step. Brilliant and exciting. But just the tackle there from Violets, slightly above the shoulder, and that allows Cotti to relieve pressure once again. Just there, the stepping the feet so quick, and then the Violets player just going high and immediately showcasing that he was in the wrong. Sorry, Mr. F. My bad. Ja, en mens sal sweer dat baie van hierdie spelers hulle miskien mechanische werkers is. As jy net kyk wanneer hulle die turbo aanslaat, Rudy Page, die manne werk met karre, kan vinnig van eerste rad na 5de rad toe oorskakel. Hierdie keer maak Young People seker, hulle wen die bal. Nigel February. So la aangeen aan die oorslaan, aangeen aan die oorkant. Die aftrap na binnen toe is giftig vir Angus Solomons. Die bal te makkelijk afgeneem vir Young Peoples. David, hy word in besit betrap. Violets wat glad nie bang is om die bal levendig te hou nie. Besluit hulle om die rigting te verander. Goeie samespel, nou is het Adams wat instruksies uitblaf vir sy voorspelers. Gesien daar is niks aan nie en die skoppie deur was die antwoord. Speler wat die bal nie kon beheer nie. Shane King en Young Peoples glad nie bang om maar die bal lucht te gee nie. Hulle weet hulle het in die eerste krachtmeting teen Violets verloor. So hulle het niks om te verloor in hierdie krachtmeting nie. En dan die strafskop vir die hoogvat. So die manne sal moet fyn dophou hoe hulle na die kontaksituasie benader. Just the second penalty in a row there against Violets for a high shot. So we see the referee just talking to the captain. Make sure you drop your body heights in the tackle. But I've been really impressed with Young Peoples, how they've managed to play this wind, running out of danger, keeping ball in hand, knowing if they can keep the score close going into halftime, that they will play with a strong wind in the second half. Fullback there for Young People has been also impressive. Difficult to handle this high kicks and kicking game when the wind is blowing the ball away from your eye line. En weer eens voor is het die antwoord. Jazwell Singh vind vir Nigel February. Williams. Cotti in 'n groot druk, laat duik. Laat geloop is het Cotti en hy kan probleme kom vir Violets. Ongedisciplineerde spel. En skeiedsregter hom klaar gesien. En hy kan nog 'n man koelkamer toe gestuur word deur die Page. And that has been the reason for that, Virgil, is nice and easy. They've identified that Cotti, he is instrumental. He is the guy that's dictating play for this Young People.
RFC, but just again discipline. Second yellow card for Violets. They're the team in the lead. They're the team that's played the best rugby so far. As we just can have a look here, ball out of the hands, and that is unnecessary from the Violets number 6. Just releasing the pressure valve there on young people. Ja, onnodig Fuad Fortune. En weer eens is het Smith, die man na wie hulle kyk in die lyn staan. Young people se agterlyn wat net nie aan die gang kon kom nie as gevolg van die goeie verdediging van Violets. En die speler wat sy arms probeer vry kry in die kontak. Goed gedoen deur Violets om hom te verhoed. Vooruit gewerk deur Tristan Smith met die bene. Hulle kom oor die voordeellyn. Voorspelers wat om die hoekie kom, Kade Hendricks. En Williams geniet goeie balbesit, kry die aangee weg. Oh, die ondersteuning net te stadig. Die ondersteuning van Marvin Malgas. Maar dit het belovend gelyk vir Young Peoples. Must say ball in hand. Young Peoples has looked excellent in this first half. 30 minutes on the clock, almost up in the first half. Here at City Park. Williams there with an excellent little show and go, holding on to that ball, creating that space, that one-on-one for that short run. If that offload could have gotten away there, Young Peoples would have been in with another dangerous play. They look like a team who wants to have the ball in hand. They want to play attacking brand of rugby. They've also been really exciting. Hendricks are coming around the corner here. Brilliant carry. Yeah, Williams is holding the ball. Lovely little offload there. And here comes the unforced error. Oh, you can't go against it. If he gets the ball away there, Malgas would have been in for all money. Exciting rugby from Young People's RFC. Ja, Young People's, hulle het 'n punt om te bewys. Natuurlijk, Rudy, die wenner van hierdie een is deur na die finaal toe volgende week. Is of All Saints Rugby Club daar van Somerset West, Elderzicht area, of Gardens Rugby Club. Soos 'n groot ene en dan natuurlijk outomatiese kwalificering om op te gaan na Superliga B toe. Dis waarvoor die manne speel. Virgil, I also believe they're playing for their community, they're playing for their family, for bragging rights. It's so impressive to see the stadium full already early in the afternoon. The communities here, the people are here supporting their players on. Adams, bestendig in die scrum. Mali besluit hy om te gaan met die ligskoppie. Onderom is dit Malgas. Baie goed gedoen, wikkel hom los daar uit die laagvat uit. En Young Peoples, baie gevaarlik met spasie en daar trek die speler van Young Peoples. Ondersteuning is daar en hier kan probleme kom. Maar die dik verdediging is net te goed. Shane King het gedink hy's weg vir 'n oomblik. En die hoopkant man. Oh, Nigel February. Ruk hom los uit die duikslag uit en is February wat gaan kuier in September. Whoa, what a try from September on the edge, the number 7 flanker, brilliant score. The passing is excellent. The ability to find little gaps or spaces here. Brilliant ball over the top to September. He lets the handbrake down. Over he goes. Oh, brilliant rugby. Just fantastic to see the pace on the flanker there and the edges with the scrum cap. Young Peoples en Rudy ons het gepraat van as hulle dreig en hulle kom oor die voordeellyn is daar probleme en Young Peoples het vir ons gewys wat hulle kan doen en Kotti is 'n doelskop. Oh, vir 'n oomblik gelyk hy's deur. He's got that ball on a string currently, just missed it slightly, but his angles on that conversion kick was excellent. But just the quick generating of the ball here, making sure Williams quickly out to Solomons with a brilliant pass to September, and the handbrake is off. In goes September, in the month of September. Brilliant by Young People's RFC. But Virgil, just a quick little
tactical thing that I've picked up. Violets early in the game, they were carrying the ball a lot. They had ball in hand. The last 15 minutes, they've gone with a lot of kicks, handing the ball to young people. Maybe that is not the option to go for in this wind. Ja, verskoon my en ek het genoem is February wat die 3 gedruk het, maar dis Steve September. Maar Young People's terug met die bal besit en die spel is oop. As Young People's wat gevaarlik lyk, weer eens aan die agste man Dylan Kloete. Oh, Young People's giftig met bal in hand, Malgas en hard kontak gemaak daar op Malgas. Kyk, die Hendricks wat kop neergeleid het. En die manne wat glad nie terugstaan vir die kontaksituasie nie, die skerp beweging van Sitters, die 3 drukker, is dit Singh. So bykie rond balanceer waar die voete van hom. Tristan Smith probeer sy span oor die voordeel bring en dan Williams so bykie besluitloos. Angus Solomons kom voorbij 1, kyk hoe werk hy hard met die bene, Solomons. En uiteindelik die bal beskikbaar vir Williams. Kloete, die gevaarman, wat al 2 of 3 breekslae gehad het vir Young Peoples. En dan Williams, die klein kykie wat van, toch kry hulle die bal besit weg en dan verloor hom. Maar die strafskop voordeel is daar. En Rudy Pates vir die laaste 5 minute is het net Young Peoples. Just impressive ability through ball retention, keeping that ball alive, generating quick ball. The ability to step right before contact, to get in behind the Violets defense. Excellent rugby at this moment from Young People's RFC. Williams dictating where the ball is going to the short side in open play. His combination with Cotty has been excellent in this last 15 minutes of this first half. They've gotten me excited. They've gotten me ready for some excellent club rugby so far. Ja, Nicholas Cotty, hy beleef 'n droomwedstryd. En sy poging paal toe is suksesvol. 3 punte wat bygevoeg word en as dit Young Peoples wat die voortou neem hier op City Park. En 'n invloedryke spelers vir my sover vir die span van Young Peoples. Dylan Kloete, die 8ste man. As daar die man aan die hardloop raak, veroorsaak hy kopsere. En Violets moet maar die Penados en die Grandpas nader hou wanneer hy aan die bal raak, Rudy Pates. He's got the pace of a old school Kabamba Flores in the wider channels. Sit Mali, Mohamed Mali. Spel weer begin. Young Peoples kan nie beheer van die afskop af nie. En ongelukkig vir Violets slaan hulle die bal aan van die afskop af. Violets is die span wat hierdie wedstryd begin het, soos 'n huis wat aan die brand is. Maar daar die groot voorspelers wat so 'n bietjie stoom verloor het en nou is dit Young Peoples wat die gitaar slaan. In the first 20 minutes, they had all the ball. They had guys like David Samai having the ball in hand. They were carrying, making dominant carries. And then for some reason, they went away from it. They started kicking a lot more the ball. And that's allowed Young Peoples to get into the game, to gain confidence. And we can definitely pick up our momentum has shifted towards Young Peoples, who's playing in a very strong breeze from left to right. Kloete opgetel. En dan raad en reguit gemaakt. Deur van Sitters, die 3 drukker. Hulle wend hom briljant aan. En dan Cotty met die wys aan die gaan. Nou hulle trek in die hore plat. Kry die aangeef weg na September. En 'n goeie ondersteunende spel deur Young Peoples. Hier in die kommentaar ook is ek en Rudy Pates albei op ons voete. Malgas. Williams wat instruksies uitvoer. Skuif hulle die bal. Die boksprong. Oh, alle wêreld. Angus Solomons, soos 'n sleutel aan 'n slotgatjie, skep hy spasie vir homself en 'n Solomons wat oordraf. Oh my goodness, Young People are currently playing like a house on fire, Virgil. There was about a meter, not even where he beaten his player. Another Power Ranger, Solomons, with an excellent score. His feet has been electric.
For those who've just tuned in, he's been coming off that left foot, bouncing off that left foot step, but this time going for the very dangerous goose step. Oh God, they got me out of my chair here as we see Cotti slotting a conversion. Virgil, how impressive has this last 15 minutes been for Young People's RFC? Oh my goodness, that is brilliant. I spoke about it earlier. The players now, they love a little TikTok video highlight, and I think he's definitely got himself one there. Ja, definitief Rudy Page hierheen gaan die hoogtepunte sien. Maar kookwater rugby is 'n halfeindstryd in die westelike provinsie se Superliga C. Alles om voor te speel en Young Peoples is op almal se lippe. Mali. Mohamed Mali, hierdie keer Young Peoples wat die bal nie skoon kan beheer van die afskop af nie. Soos sê daar Rudy Page, hulle so bietjie wat hulle nou die druk laat losgaan het daar so. Steve September, hy het 'n goeie aandeel gehad in hy vorige 3. Die hantering nou bring hy vir Violets terug in die wedstryd met balbesit. Also returning to the field, Fortune. The yellow card, Violets in this first half already had 2 yellow cards. Was it costly? In a semi-final game, discipline so important. Ismail Adams. Goeie hardlooplyn aan die oorkant, hulle baie spasie. Violet, Fortune aan die oorkant. Ismail Adams wat moet diep grawe en daar kan jy die teleurstelling sien. Hy het die bal in die kontak ingeneem en ongelukkig die bal verloor. Goeie werk verrig deur Young Peoples. Just high fives there from Young People's, very happy with that first half. It's been exciting rugby, Virgil. Oh my goodness, I've loved every minute of that first half. Ja, uitstekende eerste helfte deur beide spanne, maar die span van Young Peoples wat hy die boot toe gevoer het, moet nêrens heen gaan, hy's 'n kookwater tweede helfte wat wag. Ja, baie welkom terug by die tweede helfte in hierdie halfeindstryd van Westelike Provinsie se Superliga C. Dit is Young Peoples teen Violets Rugby Voetbalklub hier by City Park waar al die aksie plaasvind.
En kookwater, eerste helfte gaat, hier is die hoogtepunte, vat ons deur Rudy Page. This Adams here from the Violets, the scrum half opening, the try scoring affair in the first half with a lovely show and go. But this was excellent. Van Zitters bleating his guy on the outside, going in for Young People's first try of this match. And after this, Young People's have come alive in this match. Excellent Solomons with a long ball over to September, the number 7, as he pinned down his ears and goes over for the second try. Young People's just excellent with ball in hand. And this was special. This was fantastic. That was talent from Solomons with a goose step and a dive over for another 5-pointer for Young People's RFC. Excellent rugby so far here at City Park in the first half by both teams. Ja, jy kan sien dat al twee van hierdie spanne alles los op die veld. Rudy Page, niemand wat terugstaan vir mekaar nie. En Violets wat daar die eerste 20 minute van die eerste helfte geoorheer sit, maar Young People's wat beslis teruggekom het om hulle stempel af te trek. Hulle speel natuurlijk vir 'n plek aan die finaal volgende week hier op City Park. En City Park speel gasheer vir hierdie halfeindstryd tussen Violets en die Young People's. Scotty wat hierdie kragmeting aan die gang kry vir die tweede helfte en hier kom Violets. Glad die bang om die bal in die kontak in te neem. Ismail Adams vind hy sy voorspelers wat probeer kyk of hulle daar die voordeel kan kry. Young People's wat oortree daar. Just a early unforced error there from Young People, allowing Violets with a nice little touch finder there from Mali. Very interesting in the second half for me, Virgil, is understanding what Violets did wrong in the first half when they played with the wind. They went for the option to kick a lot, allowing Young Peoples to have ball in hand. I don't want Young Peoples in the second half to take the foot off the pedal. They've looked excellent so far with ball in hand to go more to that dangerous outside backs, allowing September and Malgas to have more of that, please. Paul verloor by die lyn staan. For Young People's, of liever vir Violets en Young People's wat 'n 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 'n
vinnig net die tempo en energie wil hou wat hulle gehad het. En na die eerste helfte Kotti met die skop wat half afgestorm was, maar uitstekende werk verrig deur Steve September. En die losvoorspelers van Young Peoples is aan die brand. Williams, van Teva Singh. En dan is hy bang om maar die wye kanale aan te val nie. Dis nou Peoples en Cool, Callum is dit Williams. Van Teva Kotti wat die voordele in aanval. En goeie balretensie, Tristan Smith. Hierdie keer probeer hy waar die verdedigingslinie te kan deurbreek, maar aan die hanteringsfout verloor hy die bal in die kontak, is dit Violets. Onvoorbereid. Hulle het glad nie daar die bal verwag nie, en dan geen voordeel. Just an unforced error there from Young People, scrum off Williams. Not getting that ball to hand. Just taking the pressure off there on this Violets team. But again, the ability to step right before contact, getting into those cracks, the soft shoulders that is presented by the defense. Very impressive from this Young People's outfit on attack. But can Violets get ball in hand again? Can they go to that big pack of forwards? That is the question for me in the second half. En ons het gesien dat Kotti het probeer die manier van hulle speel net so 'n bietjie af te wissel met daai skoppie wat hy probeer deursit het. Ongelukkig was dit afgestorm, maar goeie werk verrig deur Steve September om die bal te kon terugwen. Violets se scrum was onder groot druk aan. Het lyk of Young Peoples daar die een afgeneem het wat hulle gedoen het. Kotti la aangee van Sitter wat reg gemaak het. Die ondersteunende spel van die Young Peoples is uitstekend. Hou hulle die bal lewendig en Kotti. Hierdie keer hou die verdediging om goed op Rawood. Williams wat 'n stadige bal besit kry. Eers gewoon aangee na sy voorspelers toe en hulle maak reg. En dan is dit die bal wat losspat vir Peoples. Ismail Adams wat goed reg gemaak het. En goed hard gewerk deur die Violet speler. En dan die strafskop. Ja, moet die speler laat gaan. Geleentheid gee om die bal te plaas nadat die tydslag uitgeoefen is. See, Mali here not finding touch. Here comes Solomons again for Young People. Solomons wat in besit betrap word. Battery Solomons, was het battery? Man, het snaakse noemname in klub rugby en die spring van die bal. Ja, as 'n goeie lynskop. Die spasie gesien aan die oorkant. En dis waar hy wil speel, Rudy Pates in die regte areas. That again, that guy, number 10 for Young People's RFC, Kotti. Excellent space identification, getting the 50-22, and they are for the first time in the second half in the 22-meter area of Violets. Can Singh find his line-out jumpers, a facet of this game that's been really difficult today in this predominant strong breeze here at City Park. Ja, met die telling 22-13. As dit Young Peoples wat daar die voordeel het. En dan die vryskop toegeken aan Violets. Singh wat gemik het, gemaak het of hy gaan ingooi en Violets wat geen tyd laat verlore gaan nie, maar daar die ongedwonge fout in die kontak. Verloor hulle balbesit Williams. En die man wat op die punt van daar die kontaklyn speel. Nou is die voorspelers van die Young Peoples wat in die spel inkom. Kade Hendricks. Kotti. Goeie druk en in 'n vlaklyn wat gehardloop word. As die ondersteuning wat bykom. Kloete. Staan hy sy man in die kontaksituasie, stadige bal besit. Singh. Kade Hendricks. Met 'n stormloopie. Hy word grond toe getrek, nou is dit beskikbaar vir Young Peoples. February, Tristan Smith hierdie keer wat hard werk in die kontaksituasie. En dan ja, Kotti met daar die vlak aangee van hom veroorsaak hy
Groot probleme vir Violet se verdediging, Smith. En 'n goeie balretensie van Young Peoples. Hou hulle vir Violet aan die raai. Dit lyk waar die aangee vorentoe gegaan het. Skeieregter wat sê speel aan en uiteindelik die speler uit by die kantlyn. Excellent play from the forwards of Young Peoples. Klute's ability to use his feet in contact, getting in behind the defensive line of Violets, very impressive so far. Also the number 7 flanker, September, carrying on from where he left off in the first half. It's been really impressive by this Young Peoples. And a tough line out, a tough place for Violets with that wind blowing into that corner for them to exit their own half here. Ja, alles onder druk. Voor aan die lyn staan, maar goed gelees deur Young Peoples. Ongelukkige speler wat die bal aanslaan, Nigel February. En Young Peoples wat gevaarlik, of liewer Violets wat gevaarlik lewe. Sukkel met die lyn staan, hulle is diep in hulle 22, nou is dit die skram vassit. Interessant wees hoe Adams en Key hierdie situasie gaan opsom. Just for me, that's a much better option there. Line out from Samai, going to his prop in front, taking the wind completely out of the equation. Must say we haven't mentioned Ismail Adams for a very long time. It's just so frustrating for a scrum half when your team don't have the ball, you don't have anything to play with. And this is not a bad place for Violets to keep the ball in hand. Young People, they have to drop 2 or 3 players in the backfield, which leaves only 3 to defend. Get your hands on the ball, get some momentum back, get some confidence back, even though you're 5 meters from your own try line. Sterk skram van Young Peoples, sit die druk. Liever is 'n sterk skram deur Violets. Hulle dwing aan die strafskop af. Young Peoples onder druk by daardie skram vasset. Violets wat so klein bietjie kan asemhaal as gevolg van daardie strafskop. And the front row for Violets has been excellent so far, Virgil. Sali, Samai and Davids, either with a ball carrying ability, now with a dominant scrum going forward. Maybe that is the way for them to get back into the game. Play set piece to set piece, slowing it down a little bit, making sure they get that big pack of forwards into this game. Ja, vorige lyn staan. Was hulle onder druk en besluit om voor te gaan. En weer eens die balbesit wat slordig is vir Violets. En nou moet hulle net hersirkuleer, net 'n goeie platform kan bou, maar hierdie keer is dit Adams wat besluit om self te skop te hoog gegaan. En Shane King wat hom nie skoon kon beheer nie, maar die skeieregter wat beveel om aan te speel. En ons weet hoe gevaarlik is Young Peoples in die losspel. Goed gekompeteer by die afbreekpunte, wen Violets haar die bal terug. Nou is dit Adams wat protesteer daar by die skeieregter. Baie stadige balbesit vir Violets. Solide verdediging van die Young Peoples. Die manne van Chaka Road wat sy voet op die pedaal moet kom indien hulle 'n positiewe resultaat wil kry aan die einde van die wedstryd. Hulle het dit al reeds gedoen in die normale liga wedstryde. Hulle gewen het 28-13 teen die manne van Parel, die skoppie deurgesit. En dan Kotti wat maak en weer gaat skop en dan is dit Kotti wat die voordeel in aanval. En dan trek Kotti. Nou moet die ondersteuning bykom en dan die sonder om te kyk aangee wat hy wegkry. Oh, as Young Peoples op jou lippe. En hierdie manne speel topklas rugby. Craig Manuel, die buitensenter wat oordraf. Dis Marvin Magas, verskoon my. Marvin Magas wat sy klas wys deur goeie ondersteunende spel te lewer. Maar weer eens daar die man waarvan ons gepraat het, die gevaarman Nicholas Kotti. He has been the difference so far in this game. 50 minutes on the clock and another counter-attacking try for Young People's RFC, set up by their flyer, their general Kotti.
Oh, it was so nice to see him faking the drop goal, stepping off his right foot, and then a turn of pace. Down the N1 he goes. Ja, Kotti is op cruise control, lyk het vir my. En jy kan nie oog van haar die man afhaal, Rudy Pates, net. As dit lyk of jy hom in beheer het, en dan kom hy vorendag met iets niets, hou haar die aangee top. Die verstandhouding tussen hierdie manne, uitstekend, en al wat Malgas hoef te doen is, hanteer die bal, draf oor die doellyn, en punte vir Young Peoples. Virgil, and so impressive is his ability to run with the ball in two hands, not tucking the ball under the arm, keeping the defenders honest, and also that gives him the ability to look for the offload. So everything done in the try by Kotti is excellent. Kotti is die man van die oomblik, Mali wat oog gaan, goed opgevolg deur Violets, wen hulle die bal van die afskop af Adams. Nou sit die span van Violets wat 'n haas uit die hoed uit moet pluk. Indien hulle nog enigstens 'n sê in hierdie kragmeting wil hê, Davids is baie beter aan die kant van Violence, goeie balretensie, skoppie deurgesit deur Mali, was dit die regte opsie, Malgas die 3-drukker, en Mali wat geweet het, daar's 'n strafskop voordeel, dis hoekom hy die skop deurgesit het. Davids has been excellent for this Violets team, coming around the corner each and every time, getting them go forward. And that's a fantastic touch finder there from Mali. And this is the time for Violets now to get points. They have to get something out of this line-out, out of this territory that they found themselves in, to get right back into this game. Ja, veldposisie is perfek. Hulle moet nou dringend punte aanteken. Mohamed Samai, seker maak hy vind sy springers. Ahmad Salih en Nizam Kraude. Gesukkel, hierdie keer is die kommunikasie en die verstandhouding daar. En dan die losgemaal, plat getrek. Voor hy momentum kan kry Adams. Blaffe instruksies uit. Davids, kop neerlee en indryf. Vinnige bal besit vir Gamaldien, wat nou op die veld is. Plaasvervanger skrimskakel Gamaldien. Kry sy aangee weg en afgeneem. In die kontak is dit Malgas. Hy kry sy aangee weg. En wat 'n loopie daar deur Kloete. Violets wat die bal afgeneem het. Is een vir jou en een vir my. Wie se bene kan het hou? Wie se longe gaan die moegste wees? Aan die einde van hierdie kragmeting, Violets. Gamaldien se skoppie word afgestorm. As dit aangeslaan, die skeieregter sê nee, is agtertoe. En hierdie wedstryd is op 'n mespunt. Violets wat baie veld verloor het. Gamaldien. Said Fakir, die kaptein. Kyk of hy invloed en 'n impak kan hê in hierdie wedstryd. En op hierdie oomblik is dit Violets wat nie te voorspelbaar lyk op die oomblik. Het iemand nodig wat die vonk kan verskaf. Hierdie keer is dit baie beter, hulle kom oor die voordeellyn. Maar stadige bal besit maak dat Young Peoples vinnig kan herorganiseer. En dan die verdedigingsdruk wat net te veel is vir Violets en goeie aggressie op die verdediging deur Young Peoples. Stadige, slordige bal besit vir die manne van Chaka Road. Net so 'n bietjie twyfel in die manier van hoe hulle die wedstryd hanteer en dan is dit die strafskop. Ongedwonge foute, vinnig gespeel deur die hoopkant flank. Battery Solomons van die Young Peoples. Daar's een van die 3 drukke, Solomons. Hy probeer vorentoe gaan en Kotti bring hulle vir Tristan Smith in spel en Young Peoples skuldige geleentheid, maar uitstekende werk op die verdediging vir Violets. Brilliant rugby from Young Peoples, quick tapping, catching Violets napping, and then a brilliant try-saving tackle there from Violets.
So you can see that touch finder there from Mali, how the wind has an effect on it. But the big difference in this game has been so far the breakdown speed. Yeah. Violets can't generate quick ball, which allows young people to sit defensively and get after them again. Where the flip side of it, young people are playing quick, keeping the ball alive, offloading off the ground, getting in behind with some beautiful offloads and making it really difficult for Violets to sit defensively. They are still in this game, Violets. Their forwards have done excellently so far in this game. They've made sure that they given their scrum halves options, coming around the corner, scrummaging really well. But this is a crucial line out, a very important line out here for Violets. Hier dit genoem Rudy Pates. Violets moet die lyn staan vastzet nou wen. Hulle doen het, maar onder druk. Nou is dit balbesit van kritieke belang vir Violets. Goeie verdediging deur die Young Peoples. Maak hulle oorlas op die afbreekpunte, hulle wen die bal. En jy het dit nou net genoem, te stadig is die ondersteuning by die loskrams. Dylan Kloete there with an excellent turnover at breakdown. Identifying the carriers isolated, he was quick to pounce. He's been a standout player so far in this game, the 8th man for Young Peoples. It's been since the first 20 minutes, all Young Peoples in this game, they've played attractive brand of rugby, as we see their General Cotti here with an opportunity to move them ahead with 3 points. En Cotti, hy is vir my die verskil tussen hierdie twee spanne. Voeg hy 3 punte by Nicholas Cotti. En die manier van hoe hy die bal na die voordeellyn toe vat. Al twee op die bal. Hou die verdediging aan die raai, Rudy. Virgil, if we can just look at his jog there, his body language is showcasing, I've got this all under control, and a fabulous strike of the rugby ball once again. Cotti doing everything right so far in this game. Van Sitter, hier is een van die uitstaande spelers vir Young People. 3 ook gedruk. Williams gaan met die opsie om die bal in die lug te plaas. En dan is het onder druk. Miller vat 'n paar keer aan die bal, maar goeie werk verrig deur King en Key. Is dit Mali. Nou is dit die voorspelers wat bietjie deel raak van die aksie. En 'n bietjie spasie en tyd. Dis wat hulle so gevaarlik gemaak het in die eerste helfte. Voorspelers het ruimte gehad om te beweeg. Mali, sy weer trap af na binne toe. Terug in die verkeer in. Hulle word gepla by die afbreekpunte. En dis waar Young People se doring in die vlees was afgeneem. En hier kom Katie Hendricks. Word hy gery. Vinnige bal vir Cotti. En dan die hantering, een van die minfoute wat Battery Solomons gemaak het. Hy verloor aan die bal. Just a pass there, just in front of him. But it's been good attacking brand of rugby from Young Peoples again. Williams, fabulous pass. And just this pass, it's dying on him there. But I love their intent to play, Virgil. Their willingness to give the ball some air. Their bravery, being fearless when they've got the ball. Still 15 minutes to go in this game. Score currently 32-13 for Young Peoples. We're out here in City Park and the band still going their merry way, Virgil. Ja, alle bring jy uit. Hier kom Violets. Sterk loop hier deur Abrams. En weer eens verloor hulle die bal in die kontak. Goeie momentum opgebou met daardie loopie van die Ridwan Abrams. Maar vir die soveelste keer verloor hulle die bal in die kontak. En dit vertel die storie so ver van Violets. Seeing Abrams down here in the field, just right in front of us. Number 14 for Violets. Looks in some discomfort. Hopefully it's not too serious.
always want the players to walk off the field in fine nick and for good health. But as we got a break in play, I must say it's been a fantastic game of rugby. It is the scenes out here at City Park has got a big smile on my face, Virgil. Seeing the community, seeing a packed ground, seeing everyone in their camping chairs supporting their club rugby sides, their community teams, and the rugby so far has delivered, especially in this game. Cotti has been excellent. September, the number 7 for Young Peoples, has been excellent. And also on the side of Violets, I've thought number 1 Lucette Prop Davids has been a willing carrier, fantastic scrummager. He's also had a decent game for the team that are currently behind. Just having another look at this, just taking his eyes off the ball. But again, so difficult for forwards when they come around the corner. The ball is slow. The defense can only just set off and take off and hunt them down as ball carriers. Ja, dis wat ons sien wat die druk aangemaak het, Rudy. Die lynspoed van Young Peoples wat net die speler van Violets in 2 gedagtes geplaas het. En in meeste gevalle is dit die oorsaak waar die speler twyfel in terme van wat hy moet besluit hy moet gaan doen. Maar die Young People span het uitstekende rugby gespeel, dinge wat hy wil loop by die scrums hê. En dan Kluta, een van die gevaarmanne van Young Peoples, kom hy uit 1 duikslag uit weg. Uiteindelik trek hulle om grond toe. Keenan Williams het gebaljaar met balbesit. En dan word hard gestoei op die grond. Young Peoples het daar vorentoe momentum gekry. Kyk Hendricks. Groot vaskopsit van die Young Peoples met 'n loop. Die spasie het oopgegaan daar vir Williams. Sy net sy kop opgelig het, maar nietemin Young Peoples. Balretensie is in hulle guns en dan 'n stampie plaasvervanger. Die speler die eenvoudig net af. Roan Carolus en Young Peoples met 'n bietjie vorentoe momentum. Dis beslis wat hulle nodig het. En hulle eet daar die spasie oop aan die regterkant. Forceer hulle die verdediging van Violets om te herorganiseer. En hulle is geduldig op die aanval. Bring die voorspelers in spel, maar te geduldig. Rudy Pates nou verloor die bal op die grond. Really good defensive work there from Violets at the breakdown. But goodness, has Kluter been excellent today. Yeah. Using his feet, his in-contact skills, abrasiveness. And then Hendricks, the tight head prop from Young Peoples. I must say I haven't seen in such a long time a tight head still playing in almost the 70th minute, carrying the ball abrasively. Must have some engine on him. Ja, hy het geen batterye nodig, hy is 'n masjien. Hou nie op hoe werk nie. Violets goeie lyn staan ven. As daar iemand wat die vonk kan verskaf vir Violets. Hulle loop agter met daardie 19 punte. Moet so gou as moontlik terugslaan met 12 minute speeltyd oor in hierdie kragmeting. As 'n half eindstryd rugby speel vir 'n plek in die finaal volgende week teen Gardens of All Saints. En dan vir die soveelste keer is dit die hantering wat vir Violets in die steek laat. Ek kan nie sien die frustrasie van Rawood. We haven't mentioned the likes of Fortune on the number 11 for Violets, Abrahams, Davids. The outside backs of Violets just hasn't gotten any ball in this game so far. A lot of frustration, a lot of unforced errors on this team. Violets. But the praises all come from Young Peoples. Ja, Young People baie goed van hulle taak gekwyt. Opgetel deur daardie gevaarman Dylan Klute. Hy was aan handvol heel wedstryd Williams. Die plaasvervangers wat nou op die veld is. En ceremonieel waar die bal verloor word. En die kontak, maar kyk die aggressie van die Young Peoples in die kontaksituasie. Plaas hulle die druk op Violets.
Lyk of die span van Violet se vlammetjie net so 'n bietjie dood gegaan het. Mali kan iemand bietjie petrol gooi op die vuur en dinge warm maak vir Violet. 5 meter van hulle eie doellyn af. Dis 'n probleme. Oh, maar het lyk of daar 'n strafskop voordeel was vir Violet. Of die assistent skeieregter word nou in spel geroep. Looks like a knock-on there. Referee playing a very long advantage for a knock-on. Yeah. But just again, breakdown work, the breakdown speed, too slow for Violet. They can't get in behind this team, young peoples. But they've been abrasive. They've been really intentional with every carry, every defensive work they've done so far, young peoples. And ever since that first 20 minutes in the first half, they've been the dominant side in this game. With Klute leading the way, absolutely. The number 8 has been excellent today. Ja, Klute speel 'n Barsou. Dylan Klute, 'n hele paar lopies ingekry. 3 ook gedruk en dan weer iets. Dinge wat net nie wil regloop. Vir Violet die speler wat vinnig wil gespeel het, Gameldien. En haal heeltemal die doring uit. Hier kom Violet. Het hulle nog 'n laaste sê in die kragmeting. Mali. Adams wat nou in die loskakelposisie speel en hardtrek Adams. En ongelukkig vir Miller, Miller kon hy die bal nie beheer nie. Is dit Violet wat net so 'n bietjie momentum verloor het. Klute. Hierdie man is lus vir hardloop rugby speel. Staan nie terug vir die kontaksituasie nie. Williams die pinne toe aangee. Al het hom fyn dopgehou en goed gelees. Die span van Young Peoples wat hulle self skuldig gemaak het om die bal te verloor. By tye by die afbreekpunte en dan maar gas. Nou die verdediging aan die raai vinnig opgetel deur Williams. Oorgeduik. As dit die piksie van 'n skrimskakel Keenan Williams en hierdie keer sien hy die spasie. En hy het die selfvertroue om die spasie aan te val en Keenan Williams druk 'n goeie 3. Excellent work from Keenan Williams, identifying the space around that breakdown. They've been absolutely special. 9-10, 8, 9 and 10. Klute, Williams and Cotti. And Williams get a well-deserved try. It's just been excellent rugby. Looks like a really well-coached team as well, Virgil. They know where to go with the ball. The option-taking, decision-making has been excellent. And this time Williams goes over for a well-worked try from Young Peoples, RFC. Ja, Rudel is nie verniet die voorlopers op die punt te leer nie. Young Peoples. En Nicholas Cotti wat slaag met daardie doelskop. Magas with 2 hands, the ball with 2 hands. And there we go, quick ball. That he still had a lot of work to do there, Williams. Goes over for a try. He's had an excellent game so far, dictating where the ball is going, especially in the second half, making use of that short side, especially a tactic that came out after halftime. Ja, en Young People so baie geleer het uit hulle eerste kragpen. Hard is dit Klute. Hierdie man wat eenvoudig net nie opgee nie. Cotti met die skoppie deur uit, oop spasie gesien in die agtergrond en goed gelees. Uitstekende uitvoering van die basiese vaardighede van Cotti. Brilliant kick there from Cotti. The end-over-end kick, which is such a smart tactic to use. Allowing the ball as soon as it bounces, it kicks forward, it rolls into touch. He has directed traffic around this field excellent today. Maybe he's a law enforcement officer, Virgil, making sure that traffic flows. Ja, hy was 'n baie goeie kondukteur vandag, Cotti. Lyn staan besit werk hierdie keer, maar onwettig. Net so buite beeld is dit die skeieregter wat aandui dat dit skeef ingegooi was. En sake wat net nie wil vlot geloop het vir die Violet span nie.
na die eerste kragmeting. Young People's waardevolle lesse geleer het wat hulle verloor het teen Violets. Hulle het 28 punte teenoor 13 verloor in die groepfases. En vandag oorheers hulle heeltemal hierdie kragmeting. En as die Violets ondersteun, as die Brass Band daar aan die oorkant, wat die ondersteuners vermaak met hulle musiektalent en die temperatuur net so 'n bietjie probeer laat lig. Hier op City Park, Kloete weer die hands en haar trek Kloete. Het vir hom te veel tyd en spasie gegee vandag en hy het groot amok veroorsaak. En Olivier, nog 'n groot voorspeler wat sy verskyning op die veld gemaak het. Keenan Williams uitgebal jaar met balbesit en dan Kotti val hy die voordeellyn aan. Speler van Violets wat homself skuldig aan maak om die bal stadig te maak. En vinnig gespeel deur Williams, al reeds 1-3 gedruk. Goeie ondersteuning deur Battery Solomons. En hierdie Violet span wat glad nie gaan lê nie. Skeieregter wat die 3 gaan nou gaan toeken, nommer 17, Swipe Sunday. En Young Peoples wat nou heeltemal weghardloop in hierdie kragmeting. Again, Williams with a quick, decisive quick tap, making sure that he keeps an upbeat tempo. Brilliant from the scrum half. Between him and Kotti, they've been excellent today for Young Peoples. Great rugby. Since the 20th minute, it's been all Young People, RFC, and they go over for another well-worked try. As you see that man, Kotti is for me being the man of the match in this match. Another 2 points error there, Virgil. It's been Kotti, Kloete, Hendricks, Williams, Solomons. They've been on fire. Ja, hulle het heeltemal die tempo gelig. Violets wat skuldig is aan hulle self, met die foute wat hulle derentyd gemaak het. Net wanneer hulle voorvoetbal kry, net wanneer hulle vorentoe momentum het, sy hantering of 'n verkeerde besluit wat inkom. Mali uitmoedig probeer. Williams sommer van die afskop af, sit hy die kanonvoet in. En met reg, amper Fairveld gewen. Is dit Violet se Mali wat aftrap en die spasie aanvul. Goeie ondersteunende spel deur die plaasvervanger. En nou moet Gamaldien vinnig skoonmaak. Stadige bal besit. Weer 'n keer verloor hulle die bal in kontak. En Young Peoples is net te dankbaar vir haar die bal besit. En Olivier weer hy die man afstamp. William som hy sy opsies op. Trent die 'n voet verkeerd gesit het, is dit Kotti wat die verdediging getrek het. So 'n doellose skoppie wat hy deurgesit het. En nog 'n kans met 2 minute spel oor in die halfeindstryd. En dan obstruksie, ongelukkig die oordeel en die besluitneming van Violets wat hulle in die steek laat. And that just sums it up for Violets in this game. It's been a lot of handling errors. They've had 2 yellow cards in that first half that was very costly. The discipline on their side hasn't been that good. And Kotti just another opportunity to stretch this massive lead that Young People's RFC's got. And that's another 3 points for Young People. You can see that man in the number 10 jumper, Kotti, just jogging back. Big smile, high fives, job is done, game's in the bag. And for me, he's definitely been
the man of the match in this game, especially for his performance in that first half. Ja, ek het 'n baie groot wedstryd beleef, Kotti. So baas laat hy nog op die veld is. Rudy Bates, as ek sy afrigter was, om al lankal afgehaal het. Hy is instrumenteel, hy het die toukies getrek, Nicholas Kotti. En al wat hulle nou moet doen is om die bal uit te skop, en dis wat Nicholas Kotti nou doen. Die speler kry medische behandeling en hy besluit hy het nie meer die behandeling nodig nie. Maar kan jy dit glo, wat 'n skop daar van Nicholas Kotti. Wen fair veld vir sy span. That was really entertaining, seeing the number 14 Abrams walking off with a medic, seeing the ball coming his way and then start running all of a sudden, but Kotti with another piece of brilliance, 50-22 kick there from the fly-up of Young People's RFC. Goodness, he's been good today. Ja, 50-22. Ja, vir Kotti, vir plaasveld diep in die 22 en hulle wen die lyn staan. Rolmaal beweging, niks van gesien, die Olivier aan die oorkant. En die omkombeweging vir Young Peoples. Battery Solomons word daar reguit gemaak deur die plaasvervanger Carolison. En die engines wat nou brand. Petrol wat deur hulle hare vloei en oorgetuig. Oh, Dylan Kloete. Hierdie man is soos 'n ever-ready battery wat nooit ophou nie. En 'n Young Peoples wat die stempel plaas op hierdie kragmeting beslis deur na die finaal volgende week. What an absolute disgusting line there from Kloete against the grain. Brilliant running into the inside shoulder of the defensive line. He's been immense. He's been exceptional today. And if there was a second man of the match I could give out, Virgil, it will definitely go to Dylan Kloete, the 8th man who's been immense. And that try, excellent pace that he got onto that ball from Williams, picking that soft shoulders defensive line. So we see Kotti there just slotting another conversion, moving the scoreboard up to 56-13 for Young People's RFC, and they've been excellent today, Virgil. Ja, hulle was klinies. Hulle het aantreklike rugby gespeel. Die span van die Young Peoples. Just another look at this try. Williams looking up, finding his 8th man off that left foot. He goes, breaking 2-3 tackles over Dylan Kloete. Brilliant try. En lyk of hy homself seer gemaak het in die proses, Dylan Kloete. Hoop hy, dis te ernstig vir die 8ste man van die Young Peoples nie, maar hier kom hulle. Hou net eenvoudig hier op hier. Kyk na die liggaamstaal van Violets. In vergelijking met Young Peoples is het Kotti wat die bal op die kontaklijn vang. En heel wedstrijd groot vraag gevraagd vir die verdediging van Violets. Olivier, aftrap binnen en buiten. Hulle lees hom goed en aan die strafskop. As dit die laaste beweging van spel, is het Violets. Met een bykie wind in hulle seil en dan die onnodige aangee van die grond af. En al wat Keenan Williams doen is skop die bal uit. En as Young Peoples wat deurgaan na die finaal toe, hulle wen hierdie halfeindstryd 56-13. Heel wedstryd in beheer. En wel verdiend. Wat 'n kragmeting was dit nie, Rudy Page. Brilliant rugby from the winning side, Young Peoples. They've been excellent with ball in hand. Some brilliant tries they've scored in this match. But just fantastic game of rugby. As we see Young People's RFC moving on to the final. But it was the first 20 minutes of this match that belonged to Violets. And ever since then, Young People's RFC has taken control of this match with some brilliant individual play. Kotti standout, Dylan Kloete, excellent game. And City Park currently having a time of our lives here on a Saturday afternoon. En is die span van Young Peoples wat die boordjies verhang.
nadat hulle in die eerste ronde die kragmeting verloor het teen Violets, maar dis die een wat saak gemaak het. Dis die een wat vir hulle 'n plek bespreek in die finaal. En die span van Young Peoples wat volgende jaar hulle rugby in die Superliga B afdeling van die Westelike Provinsie Klub Rugby gaan speel. Dankie dat jy ingeskakel het. Hier is nog propvolle, vuurwarme rugby net hierna.